Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao. O ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wae tā ua le mātou officer tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou officer nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Tasi Market, You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, I lau ainga. Le no fuanga e matua whaata waina I so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seatu, siaki mua mua o pepa balanga I le malaiwa le tele. O na e anga ine I lau tu tau wavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulu whalero lea I se wa ingai matua I maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o matou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a matou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo le taimi mua mua e te tau nuu mai ai e le aiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa fulu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo sa fulu lima tausang. E paulawa le mea e te whaia o le tutongi online o na whaani leo lau City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga mon, le whane yolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, it's safe.
Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhewhona u tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mawhai foi ona okai, tau o le whausiaino whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher I te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check out e wha mautu wai lau whatamu. Ma le tua, whatu mo wha maunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le afiti se wha ai loilo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions.
colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le awhi iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika o whaawai nei Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o le au unanga ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la le fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama a tili o na sila sila mwhai tau malama lama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha ma avenga. Where do you go? Every time I touch you there. Say
whawhawhetai, wa whaawhetai, e owa I waina e au mai, ua o la mamanu I ai, I le tele o lo alofa, e owa sikenu, Yesu o lo a me tonu, o lo maniu, o le usa o lo to ai mato, wa whaawhetai, I owa I waina e au mai, ua o la mamanu I ai, I le tele o lo alofa, e owa sikenu, Yesu o lo a me tonu, o lo maniu, o le osa o lo to ai mato, o lo maniu, o le osa o lo to ai mato, o lo maniu, o le osa o lo to ai mato. Fia ngei kula ka nge fiafi fa fele ya kur ko pai mo ko mal fa foi fa kasi mai ka ko kala mo Tautai A'e ngi foi a fiafi ya pon ngi foi a uli ole o la songo fua ka ko kai masangi ya fa ya o masui ole uso foi a siaka o fa kasi ku Amerika yes kaimi se kaimi o luma po le lima aka ko po skaim fa penga ya onga fa kasi mai la ya le pa foi boa ka ko soka inga ange yaso ya fi fa felo ya ku kama ma ko mo kinga ma ko ka ko ko ya bo ko pa ia ma ko mamalu fa malo fa le ko ya po fe la ko mo ma ya fi la vai fa felo ya ku ngai ba nga fo yo ka ko po kalam la ka ko kiloma va ai fo inicio o me lo ko ya so ya me se fo de sa fai ia re fongo fo el palmenge ka ke kilkilo po angi me sa mfai onga o yer ka ko faʻasoa ia mo yer ka ko kalonga ia fa penga fo ia ni ba nga sa ni me sa ku punga ba so ke ole vanga mo ke le lopo po mo le ke le fo lo ba ko ke le nga mo ku mai kala le melen ku pusiu o ba ko ngeu saule le observer ia o le vanga ba ko fa la lo mai to a Samoa ia ngisi foi waka ia le ngaka nga o le kala anga o le mea lo kupu il mele sa maliu mai ai ia le sunga fo ia Jakopo mai nga si umu o le kala sa soka me foi da inga ma ka mo mai ngai fam kalanga ia ayo ni ngonga pia sa fai le fiafi ia on koso mai le luil paelo
lo so fo ia sungia le molia nge ia male la au le okele la ba salo le okele a kamile le wa a makang fai ia fainga lo ku fo le fiafi ku saima maunga mai le ainga ia fa mkalanga fo ia to Samoa mangisi fo sa ia ai o ngai o kokonga ia ia ai nga la ku ia longa anko fo po le so o son kama ke li ropo wala nga le fo ringa mai lu o so lenga afia a ia kopola le sa ala ko fai ia sungia fo le la o le o ke wo ke mi fainga loko ia ele fia ila ia ele fia sungia o ba ku la ia le fa pele nga lu ia kopo bili lo so lo siaki ngo foi ia sungia ia o kula sungia fa ro siaki kwa le fia siaki ngala le fa pe nga fa siaki ia sungia ia male fia lo sungia sa ro sungia a maile la malosi por fanga foi mo se fa pupunga ia masaulo e sue ia kopo e mo wakula e skamo ia kopo ala ngofo ayo po mo ia po la skula ngo ia mala kulo mal fanga le po fenga lu e ile ainga ngala ko mai ku kau fa pe o ku kau e fa mo ki ia me ko alo fo ia po fo i nganga fa ngofie nenga lenga mo ia ku kau ia e fanga la bala skamo ia kopo la ngofo o ia video kim salo ile kara fe ngai le ku aku ai o lo maliwa skamo la sango fole kun mango fo ia bala kulo ia sungia fo ko su ia siaki le ngo fasia ngai ia ole mo ia mo kula akwala leo ia olai mo ku ia sungia lo ke lope orkala fa pe faʻasoa ba salo le pia po le ava malos ia ai kau masaru me fo ngai mo fora au pa fa pe esa o ia nisi fo yo o kala wa mai ia o afa wa bala nga lewa wa ave leo ma woloka ia luso ya sungia lesa fa ko inga le maliu ile longa anko ya kopo ia ai makore fo o siaki o luso ya kopo siaki fasia ia sungia ia wa mo ya kopo le il fonga ngele fa la vele ia o ngai ba nga lesa update fa ka ko ia ma wese ma fo yo le o mka upule mai si da fa ngai si ia o lo kala ia sungia ilo o mau mai po la se kulanga fo i maliu ya kopo ia po fakari se kaukonga ia mngise fufuanga fo isusu nga leo ole vai aso len ki angei lenga ki angei vai aso len ki angei ia sa kumu lava mo ka Samoa ia mas fo fakasinga fo il fongo fo kua Samoa ia fa penga fo i le fongo kele a fai au ia male ofisa fo konsul or kaf kolule ia mangisi fo yo fa popokonga kele sa la ko kam fai e fo nge fa marusia ia ma baku ia kako la maru fo la kungu ile mo ko Samoa inga ia fa kasi male le fiongo fo ia wa basa manga ia Western Peters ole fai pure ole o kai ole paki ole New Zealand first o inga fo ka fai lo ai e kolu ia sui al Pasifika ia o kamakaila porque kamakaila ia tofilau esta leo olo fai masui o kako Samoa manurewa ia o skasio kamakai konga ke lo mo le po feli kule sa wa ia fa penga fo ia skasio li I think ole e longa kula lo konga mo kongi we ia pe ka ia fo so ku Samoa o kako sui la ia ko le sa fa ilo ele e fo nge Western Peters por paki fo New Zealand first masalo ngo ko inga le ka ki ko wale li fa ia fa ilo fo ia le kule sifo ia ngisi ku fo yo lo e ka ko ka Samoa a pe lo ngo ko inga le ka ku maka ia inga ia aver ka ko lango ile ka ko paki le New Zealand first o nga pe fo ringa mai o paki le ku lo nga kong
wa e leipa le siku ia national le siku a pe o pakire ke le lava kausanga e anga ia e lo ke fainga le fai unga mulmuli lava o le fainga malo ia po malo ku fakasi ia po se malo fo fai onga on kula mai kau ave ia kol kausanga ole ngako ka inga le ka mai kau aku o kausanga inga fo ka ku sa mo ngai lava ngusila inga ia ave le party vote ia makolo fo ngusila e lua pa lo ka fai o paro como mua o paro ko lo paki mai mo fo penga finga sa mo ke paro como mo paki a faila e mo o mai ka ko le nganga le o le ave paro ka le paki ia New Zealand First onga o le keleo o la ko nga bakau e fe kau mo ka ko e ringa ka nga o se kamari fo o mo fa so fa inga sa mo mai ke ba ko ia lo nganga i le launga fo i malanga kaukalanga mai ma kai mi mo fo sa bafuka ku em ki kilo ye e pe ilo nganga le nganga sa mo e nganga Pasifika ye ke aula o se ka ko sui le lava le e mafai on ka ku le party vote ya ai pudo o malau vote lau il sui ya i manu rewa ngai kula i mai ya kai fo ya to filau esta ya ma ko mai manu rewa ma le kuolo ya to filau ya aver ko paloka ya to filau ya ave mal paloka el party vote ya New Zealand First ka ko mangele mai singu ya firi oi po aila pe se suyo New Zealand First ya lefo ya pura po ila paloka ai man ko la ka ho ke le party vote wa fo la party vote e fu ya ka ko sui fu ngai foi pule e fu ele kulanga la lo yai ia mo kele o palo kele ya funga ngel New Zealand First le alenga ma fu o nga ma rosi New Zealand First ki lo kausanga o mengi party votes e skai mi nga ma lo fo Western Peters o mengi party votes ia ai o le kako whakasinga ngai o le moko Samoa ma se whakasinga le kele le ngaka nga kumu fo kako sa kako yai ia whalongolongo fo im whafonga i saunganga fo ia wapasa mangaia Western Peters ia ale kaimi fo inga kako mafuka ai kako lava ia Samoa o se community ia sa i fo inga i whakau sa whaifafo ia pio kaimi inga e whain kako karkarangoa ia mafonga nge kako matsenginga o kako liskalainga o kako lele liskala ka ua kele liskala pa mole ya liskala o le kai pa ki pe ko fama singa le e ko koe o le a mau pe le avangoa e fainga ka ko liskala e foi le skem foi ia fai lomba e to filau ia ni vainga po ni ofisa sa fai liskala i o le moko Samoa ai e fainga ka ko pa lo ka pe ka ko le liskala encourage lava pe fa marosia ma fa kuinga ka ko inga ka ko aga ka ke liskala ma veanga o lo skala o lo leo fonga o lo leo nga kongo fai nga mea ngusila e ke kapo ai ia me se la pa skala ngai ku mai Western Peters ia ko ke kuli lo inga lava po ia o angi folfolanga o angi mele leo la fai Western Peters de free visa le ko ke karongo ngai ai o ngisi o fa mongianga ole la funga o safaka o ngisi o whamungianga o kako AIDS ang usile Samoa o ngi me whakangi mai Samoa ia le kako sui o kako sui kongo whainga malo whaingo fiei o nga whai ia whiukonga inga ia kai wao malo o mai ako le kele ia whanga soka inga fo ia wawasama ia Western Peters ia kako palmia fo ia lau ia mare toa o me ka ua nga makauria fo i mai kaua kwa kai fo inga kia au ye Western Peters kai minga ye ia le fionga fo ia safa piko fo ia fiame ia fa penga fo ia kule pa pe sa i fesidi fo ngai po la se mangako ia e manga fa ngo fo kai mi sa fesidi fo ia safa piko fo sa fesidi po la se me o mangako isa mo ia fa mai e pule angu sila la ko ia po la ko me fai o avongo ka ua ia i kai e feu ka ngai ma vakuro se manga kere manga onga ye ka ngofo pema ka ko kirei manga onga lu fa pai kai
o kako siksengi o la ko entaro siksengi le lava ele uma ele mai lenga me o kako free visa le faingi o kako treaty of friendship o menga se kusa pe ka kukokas e ke le lava le ngoma ke loinga e sidi ku ke le ngo Samoa e me fai mo feu ka nga i mangusila ilo se sia ko ngol Pacific ilo se sia ko ngol Pacific ai mo se for ko ke le o ma ko le ngo fungi usila pe ma ka se lau ke pe se lau no su afe pe se lau ngo su afe ia le population wa ngalo ya ule asemele por se lau fast food se lau ngo su afe ia i ka Samoa ngi usila ko kikia masara pi faso so fore America ma o fafo aku faka se Samoa fafo ko kikia a familionga Samoa fafo ile kai mi muli le ngo ba ye pole balu riva masinga kalwai sa wa ye le funga ngai da fa yo Samoa ye fafo mai longo winga ke le mamao ko ai lo Samoa le o Samoa o la funga le ke le ya lua se lau korsu o le population ngai ngusila la vai ia lua se lau korsu malvalu afe korsu lau Samoa ngai ngusila o ko vai lai o si de Samoa ngai i lo Samoa lai Samoa Samoa le Samoa mai la ko population ka loi por lua se lau se furu afe ia a kon po si le kiki fo ia le fanga ngale le la ko o la ko ka wa fa inga le nga mai ka loi le nga fa ma wai le lo se lo su wafe ia aka ko vai kulola ya ngusila le wa lo se lo korsu malvan wafe korse lau so ia wa kele ya kula lo Samoa o me foi le lenga ka wa kele le vaenga ye fai mafai ki o mai ka ye faf langa e ele malo si anga o ka kongi faf e fai nga lango aku a me se okupe lafo o ka ko export o me fa ka so se me la vai fai Samoa ale lenga fai ele fai Samoa sa pala ngusila a lai foi ka kia mai ma ke le la va America a maka ku i LA la ku o Utah Las Vegas o funge o i San Francisco sau i Seattle o ngu ke fa penga o ke fai aku ele mo fai Samoa pe ale lei o nga fai ka ma ai nga Samoa mo o exports ave fafo o ala ngā kupe o mea baku Samoa o le backbone le Samoa ka kai ngofo fafo le vai kako kalngol balele mea kupunga iskan fui kako e kako kalngonga ia e fa ngonga la fo i vai fo i wo fo ngi fai kio mai la fo i de ku ngai i le ai un kako kupe kako i ngofo fafo so sangi le balele le ka fo mo mangele le craft fo le nga mai ska mai kupe kako le ngofo fafo a ke fai aku asu su kupe la Samoa o kupe ka ku fafo o kupe ka fafo le ke le kupe la Samoa fa se lau pe fa se lau ko su fa se lau ko su mar fa afe le kupe Samoa la nga fa akula nga fa ali mai o ke nga kupe ka ku fafo yo le nga o mia so se mela vai ngumela e fo i male pao polo kiki o whaakaunga, o pisingisi, o le mea ieri ngumela, o le marusianga wharinga. O le marusianga le whainga malo, le whafolo langolango. Ne kako wa ngeri kula i mea whainga malo le fast, kula i moingo le marusi o ngumela le whafo. A manga i o whafo. O le whingau wako i mea o masangi ai. O le nganga o kaka sa moe whafo. Inga ia malo si kako whainga malo. Ma kako me mika maka wai ako lai le mai whainga malo. Ka moki fio aku i o Samoa ka whawai. E ki ngā rawanga kaungofia pasi so isi o wako inge isi ia polongo masinga ni kenge. Mo ke lea Samoa wo ka whau la lokonga. Ongo le kaungofia pasi se alenga karanga. Ia pefori le wo o le alternative po se suinga ngā wo whai kako o le oi i la lokonga. Ko le kiki o wako o i fiki. O wako la fo o i konga o fo i kako ko Samoa. Ele ka kau o ngā vai lua inga le whainga malanga kako Samoa. Ia kungunge. Pe a le lei mai ia kako Samoa. A le lei kako Samoa me o tourism. Ma me whapenga ma le promotinga o Samoa. O le singa mea ke vai. Pe lava le lavar kako unga ia
o le wako ka whau Samoa. O ke le lopo ai le vai ngā me. Ai, o ke vai le e se asa ka vai o yengi ni posters, ni po ni whailoa ki vi, po whea lava, e pe ola i kiki aku le whailoa ngai lo me ngai momo. Ia ma se fo ia wholesaler so lo whakaua, ia package, mo le malanga ku Samoa. Ia, ole... Ia, taonga le whaleo kwa se mga kufa monmoni. Ia, pero o le singa aunga o le pokalame o le Tautai A'e, o le tom whaile whalau te le mawhauwhau o, pero, you know, manatu fo o tatu tangata. A me se la le area lea we e saungoi, le area kau Polkiki. Ia, mangkua fo i lea taua o upune o le Polkiki o se whaalinga o manatu po whinaunga o mata upu. I se whaalaputoputonga, e le fo le Polkiki Samoa, malaulangi, you know, o le mea fo i e au whanga poto le tele o tangata. E moti noa lawe i le wha Polkiki, ke peo whenga mālo, o ngā luenga o fisa, ia e kāli e sia, o whenga nuu, ia wha peo fo i kongo le ainga, le loko i whale. So, I think po ngā le kalonga ngā mai ara pāloka le lua whelua kasi. I laua ia wa ai whakau wa awa ngale maka upule o isa ungoa i le ato. Wa maka ngā mamalama le ko ke le i mea wha Polkiki. I think a ko kalongo le politics, we have to look at politics from a political lens. Ia kako mamalama le maka upule o wha apenga, whinga winga, wha kalongo inga. A ungi kako wa ai politics in a personal lens, because once we take it personal, nga saulo ma isi whaalongonga ma whaupunga le kalawhengai. Le whaima koko whaalongonga ko i Samoa. Pe ole mea ngā whungale that we want to encourage our people to, because it is se kusam, no one is the same. Es umama ngaku ma whiwhilinga fo kangaka. But as long as we understand what politics is about and what it is, we should be okay. O so ia whapoponga ele maka upu le ato. Whawhikai, amsalo le vaenga ngā le kele ngā vai e kako Polkiki Samoa personal kele, longo winga personal attacks, ia po le befune le wa whaaleanga inga ka ia funga le kangaka. Ai le kilo issues, Pila o mea kau karongangi ei, o wako ngei pakako mai kau fongo ia le al palmenga inga whaingi. O la menga sa whai. Sa o kilo po ai ia, o ai whai pule, o lai maa ngai ala unga, wha Polkiki. A whai pule o lai, e kau ia mele o le unga i fune le o se unga inga se kuleanga, instead o le unga i se kue wha le ke le whainga malo. O lo whiwhia i la unga ia ngā whainga iri. A wafa mo ke kilo whanga i la unga ele i whaia se homework. Mā ngai la unga ele i whoringa mai ele i whaia le homework. Ele la unga ngai kasi lua kolu pe wha la unga whapenga. O isi la unga mā ngai ia. Mā ngai ke isi la unga. O le la unga o le kau ku mai o mafo fafure le ma ngai kele le structure inga ma le molinga marsabal o launga famuina o papo ma kele launga nga pang fa penga mo finga launga wa la ngai ele ko kele agree me uma e fa ngai me finga nga mai la ko ai okay pikia le launga nga mai mo pang fa penga mo launga ma ngai launga Mga yaw malaw nga, ngay law nga yay law nga fong fong koe ma o di si le kingu ya kau la be ko fa ma mulupe maksila ya a mesele law nga mulo uru lang fa ngai ya le so nga mga ya ngay me ko sipai le law nga le ka le kapi o ko nga isus la nga le alen ka ko vesi ma ba ngai morning ma we ya me ka wenga mori a mese la fu ilo la fai pule le timing o le mka ma le ngofanga fai ai ma kai me ka fai ai ai
pe ang sao ngo ia fui mo ole ka ko ngo fo farfangi lava ole fai me por kikilele por kikilele ole va so ren ke ngai la skonga ia man ko fo le kala la ka ko ngo ile ia vai mon ko ia por le fiongo fo ia kaioli seu ia sao mai fo ngai le weekend ma ko fa kasi ai kaua sing update ole so ole fanga kai ia kala kuskusia fo ngai fi ngongol ka upule ia po submissions ne fanga ka ngai le so o kai au e fai la fi ngonga aloia ia mfa masingo i submissions la ia le la api nga api ngai lo kai au o la fai lo la fi ngonga fo ngai kango lo ia la ko ia fai la ngai vai ngole o fa masingo ia makakala ia wase fai unga le fa masingo ai sa ngai ia kaioli seu va so len ke ngai la so ko ngai salung sa la so balele ia ai asko ngai fa mo ia ai ko fo ia kule aso ngafi le sa ia ba fa kai ko kele fo o la kungo ho sa la ku ke se kele ngai ki nga ma ku ia male mai la ko fo nga ngau ko fo i fi vai ma fe lo ia kaioli seu ia ai o ko kele ia salonga wa ku po kas fu lo wa fa le kapungi le ko ake ba aku ese mangai e ngai si sa mo sa ge lam kanga ia me se fon moringo ke ku singa lo ma ku ia nga mai e ko la ko ke ku singa nga mai ia wo mo fa o ko ke ku si fo ia kaili seu si kami ko vai po swa fo la nga lo ma ku ia wo mo ka ule le ko me alofa ia sa ko ke ku si renga mai ke ia wo mo nga ku le ne fionga foi pule po ka ko foi pule fa oriodi o vai aku ya sa faka ka ko ye leo va ku kolu su ya sa faka le wa mai sa o karngo ya ko le fo Rosalia sa karngo sa mole mo karngo ye mo singi foi po fe ya le pa ki le ngaki ka wa wala nga ale pa mai le al fa ku ko kas ya mo fo se avongo foi onga karkarngo ki nga fo ya ko le fo e longa ko mai foi fa fo mai mo kulanga fa penga e fo fa mo e lava fo xanga ia lango ia or ka ko kalonga la vole o paro ka wala nga le ke ba ko la solufu lo la sole le ba sole e foi ko ave ko so fo la ko e foi ko ave ko so fo la ko ia wo i paro o ke le lola le sika ko sui wa ku ko kasi vo sika ko sui seu leunga o si sui ko kasi mala ua o ke le lola pe ku kasi o fema lifa ia ko ingale si sila mai ke menge o tole fo Rosalia ia sangala new mata oh sorry that's Leleua. E ko inga si. So atanga so, and the lady is Tolefoa Rosalia. Sa mo fo la mo ka ngo ai nisi la ingo o leua. Sa la ko fa lo mai o le kuko kasi fo le anga ia sko inga ia runga la lu ko kasi. Ia marka ko fa se kasi ya e fionga fo ya tu ya. O la solufu longa la pola solera basolia e fa nga kai ke mi foi le fa inko o ko fa ui ko ia le skala e ringa fa fa pe ia le la ko ke le anu paro ka la sobalele la basolia sulua e fa nga kai o la se fulu yulai a so valo yulai e fa ile fa nga paro como mo por pre-boning a la se fulu la o la sola nga le la fa ile paro ka le kiki ia por pai election le ka ke anga ia ku ia ingala sa faka ia o ngai vai nga le o le ka ke vai ku il vas fode ale fa nga solo pele le fo ngel pali mengi mar fo ka ngal pali mengi ile kam fai fa pasier ku pele wala ke va ku pele va ko la va o le nga kai le pule ia ma ku le pale ko le
o le chapi pia le launga masaro skami ngai po masaro pe launga walanga ko ako ile e fa o mat fongo le ngangi le balu a fingo le balu le si fongo mun muri ia ako ngo ok e wa mai ia le ku ngai wa mai fo I ku ko kasi ia ma u ma lo kimuia ma aswa mai si umu ia mai fo ia le ku ko kasi sap al sap ia fongengi ia fia me mo le tinu ia oi ele la ma fo ia fa ma vai ia pela pe fo nga ba ko pa nga wa o kilo ke le fast langa o ke le fast la ko ia mo ki ngola va lo ke lango inga le ia pa keki o le ala le launga I le keminge o lo ma fo ia fa ma vai nga so le ala's on right now o le la va ku le keminge la unga ia funga ia la le pule ia o la unga ia le ka ki le lo ka la unga la le pule ia ma le la unga kule ma pe lo ke lango inga ke lo inga le ha si po la po fefa ia la unga nge o ke le va ai fakas wa ia se fai pula le ku angai wa kalo sanga inga ku ulunga pa ke kiale al funga nga onga pe kal sanga inga ku ulunga pa ke ki ole o so fu malo lo inga le pisa so ai pe ku ulunga walanga o me e pisa nge im ka pu mangi e ma fu mo pa ke e ma fu mo pa ke ki le fa mai wo sio ki kupe me fa penga ai o me nga ki fa longa kana le kupe ma le finga ngole ko ngol palme ele om kwa fingau I mea e kau onga le lo ke kalango inga lungole o social media ma fai era ko whaaringa kiri vai whakasi wa ite la ko loko a koe unga I mai elm ka upu le ma karsanga le lava pa ke ki ole me le lava pa ke ki ole le onga le lava pa ke ki ole awala le lava pa ke ki me e ngai la kwa la unga solo ke au umba la unga ia le e fa fela nga ia nga ole simu ka upu ia sole oi o ko nga au le hurricanes o e fui mo nga au le hurricanes ole au asiaka ole au le ulpo ia o kele le pe so pe le 60 o mo se fulu le lima ia good hiding e pe fori nga bai e well prepare le ka ko semi final le final ole final ole wo mang ma loia winning kong ele 2026 championship ole final so le ke fai ako o ai so le pe ai ase ia ko ia walanga ya lo al ma lo la ko le au sa lava la ko sa nginga ia lava fo la ko koleng ya mi se support so ke va ko li mulinga li ya testa le black li le awailenga ia ma se fo ke va ko ma lo la fo I le lango wa ma lo sia lango ia ma lo si fo ia ki nganga vai le wa vai mo kwa ku lo lango ia on me nganga o ia ko ongo se fulu le lima kasi score ele over kiki ia ko ka usanga fo le si ka ku karonga la ka ko alo ku fo I ka longa ia fa nge ele ale World Cup o ba ko se fai vai o ka ko au ia ka ro marka ko au samo to lafo ko o kirola ka ole le malolonga ia on ko fo mere ka ku fa karangole ka ko malo fa longia o ia ma ga ho nga ia sin kai mi ka ko fela So fu manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o a ua lawyer Samoa I nail mata officer o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wae tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tatou ofisa nei Brisbane Australia le ofitu tolu iwa lua wha iwa lima wha.
Go! Come with me. This is where our adventure. Ia, fia mawhain koe whakasi marikako po kalama. Ia, au kau fu marikai mi kau ki whilo ia marikako sponsor. Ia, po le ofisa fo le lo ia le fionga ia mataia. Leo ka mai Australia. Ka alofa mataia. O maua mai le. Se vai pelo muito lo que foi. Eu mana na miu tatu ia ai fatalo fatu nei vai ngole afiafi lo sunga le atau ai te ngana foi le ia le fionga ngaftasi foi mono. Ia fa pe foi le malu le ofisa ia lo fa pe naona tatu fatasi nei vai ngole afiafi ia fa tu lo level pa ia malu tatu afia nei vai ngole le afia fio mau mai tatu fa salanga malo soi fo mau malange malo fo fa to ia malo fo mole nga luenga ia a me se fo ia kako company o lo fa ia insure ia me fa penga o pe fo kako fa ia machine kai kasi mataia ka ngai kasi ele ka ngai ka pule personal injury ia po me foi ula vea okay, ora ver kangaka. Se fai sa fam kalanga ile vaenga le ia matai. Ia, mo le silafia ma o le whaalau iloanga o le mātou au nanga. Ia, o le mātou ofisa mātou te tio ma tangata wā whaina mai taavale, ia o whalewhainga luenga, o public accidents. Mātou te fisoswani fo i nei o tato tangata e ala i mea tau superannuation. Ia peo areas ta ua nei o lo whape nao no mātou ngalue iai. Ia awa se ni whamanuianga. Ia lai se senga peo o compensation. Ia e tomo whai e awa ia nei o tato tangata. Mai se lava i nei Australia. Mo sila fia o tato atunu. Ia o i nei Australia le e ia mātou ofisa i nei Brisbane. Ia mātou te service ina uma ia Australia. Ia e peo le meinani nei Quintelani. Kako anga ia kua ele ka upule ai. E inga o ka foi aku e maua muri fo pe o lai no como ka fo ngele pire ka unga foi ngi claims. Onga o se kuranga o fa pe ele o se me vole le permanent le la bea. E ke face mo me fa pe nga ka ko ai manga ku e ka ki ele me o fa ia a lai ka kau e ka kau onga fai. Ia, whaftai lava mo le whafsili le ataua. Pe o le naunau ta inga lava le nā le mato ofisa ina ia vave whafso tai me nei o tato tangata. Ona o le to tele i o tato tangata e whitamuwhi a lātou ia whailitalana i a lātou. Ia aile o mauti no i a lātou. Pe ni lātou entitlement i me ia. Ia pe o mawhauwhangu ana tātou Samoa. Ia ona no tātou le iloa ma tātou le mauti no e tulafono le atunu. Ia e lawa tangata e whaapea mai ai longa o te anga waa i le system le la, po le scheme le la, po se insurance le la. Ia e le o mauti no ona le o tala no mai ma faʻasoa mai ia tātou tangata i mātou. Ia e mawhai ona watu e le mātou ofisa ia se fautuanga. Po se advice fo ima fai ima tau suenga. Tele o tangata o mai e whapea lātou ia leo iengi lātou entitlements. Ia ai uifo. Ia o whamanui a inga maua i fo ia fisoswani mō lātou ma nei o lātou a inga. Ia. Whapea ia kaka fo ia unseen entry ia. O lai malosi mai a lai wa whainga urewa ngā whainga. Ngā nō wale ke wa iskai mwere wa e whesira koi. O la e me wale koe whenga ia ngula vea la whenga luenga ia le a whapenge wale whenga koe whenga luenga. A ka whakura i wa ele vai ia pela o wanga e whai o kou matea. A whenga ia le ai walanga o la ka pawamela wharongi ngā ui le ki ngā lo kua ia e whenga kānga ka whaiku e o ngai e ka wanga vai meo lai wa whapio pio le atu. O la sau fau kuanga ia vana. Ia o lo fautuanga sa oa e whaaso sa o mai an mato ofisa. Ona
o le mea tonu ana e tio ma le matou ofisa. E le ona o awhianga te tele, ia, e mau te tio fo e mamena o awhianga le o vai al tangata, whataitainga o seivange ale awhiawhi ma le tūlau lava lau ngotu ma lau le tua al tangata, a whape e tinga, ia, o maasani al tātou atunu o le mea lea e tui lava se tūlau lava, e tui lava tino i o inga lunga. Ia, ai umaifo, ia, e tinga ina ai. To e whapea lātou ia, e le anga waa lātou i se insurance pe mawhainga whai se claim mo le mea o mea umana, ai mai se lava i nei Queensland, o tulafono ia, e se tulafono stiti, tai tasi, nei Australia, e se mātou i Queensland, e se ia New South Wales, e se foi lalo i Victoria, ia, e se foi Western Australia, ese lava tulafono a o nei lava I Queensland yeah we've got the most relaxed laws in personal injury o la law I New South Wales ma Melbourne fai asina fainga ta ona ia threshold o tulafono e tatauna meet ia a o nei Queensland a fai te lavea o tingalo tua po se me fa pena fa so tai mai ona e iei le alfa sosoani, e iei a mea mawhai ona po se sosoani fo e mawhai na tū atu. A wā ia se sa ilinga po se whamunianga fo I mō nei o tatu tangata. Malo Mateia. Malo Mateia, ilo whasili fo mon mole. I just want to go back to the personal injury. O le tōtele o tangata e malamalele I le winga o le manua, o le mafuanga foi. So, you're saying that you have a personal injury and you are currently at work, you can still seek aid? Yeah, absolutely. So what usually happens is when you can fall into different schemes. So if you're injured at work, you fall under the workers' compensation scheme, meaning that there's an insurance there at work that will assist you and support you while you try and get better. Because the objective of work cover is to try and get you as close, if not better, than where you were before you injured yourself. Unfortunately, a lot of the times we can't get back to 100%, but the job and the role of the workers' compensation insurer is to try and reinstate you to that position, all while you're getting better, but still maintaining your job. It's actually very frowned upon if the employer gets rid of you while you're on workers' compensation, because it's an insurance that they pay. Okay, so it's not really charged towards the company, but it's more like ACC, how we have it here in New Zealand. Absolutely. I'm not 100% sure what happens on the back end with the workers' insurance company and the employer. That's not something that we're exposed to as personal injury lawyers, but there is an understanding that maybe their premiums may go up. I'm not entirely sure on that in that regard, but that's something that falls with the employer. Matei o le ala faukuanga ia whakekainga o le kia ka whau i Australia mo le wawa asu. Ala kou la be Australia. E kawa au I le insua pe le asa faukuanga I kakangi travel aku kongo Australia I ngai whainga kawa I lalo le whainga o le mele whai oe. Ia, I le rawa ai o le tulafono I nei Australia, le ai lava se senga o le tangata I malanga mai e asi mai ma le tangata e ua nofo mau nei pe o citizen nei Australia. Whataitainga o sauia se isi mai le au piki po le au whaingaluanga whawhaitaimi, le o mai nei se tolu maasina po le ona maasina, ia ai o mai e a whaina pe tupus whaalawe nei Australia. E tutusa leia ia le wa ai o le tulafono I le tangata le ola vea o le au piki po le ngaluanga whawhaitaimi, ma le tangata e la vea nei a citizeni fo Australia. The same rights, the same entitlements. Pero se o le mānai ana o tulafono nei, it doesn't discriminate based on mea nei I lo tūlanga po your circumstances. E tutusa lewa ai tulafono
I tūlanga na, pēr whapea o oes tangata e sau mai whafo. But like, when should a person contact you, get in contact with your office? That's a question that I get a lot of the time. When should I actually get in contact with you? My answer is always, it should be as soon as possible. Because there are certain timelines that you must meet in order to be able to run these claims. Tapula'a o umana whaatūlanga ina, I lunga tulafono. Ia ole umi voila o lo no fumatu tu ma tolo I tu le sosoani le ole whaingatā lo le ona whaise claim pe sosoani atu ia ona e lava tangata o mai pe o tūlua pe o tonu tau sanga tanu na tupul whaalave ia e whai ese whaingatā tūlanga na e whaila o lofa atu. Ia, ai wo le alofa tangata ia lana ia tangata wo le alu for mai, you know, they've left it so long. It makes it very hard for us to link the injury to the incident that happened. So that's why I always say the advice is get in contact with someone straight away. Faʻasoa tai mai, leanga I lava me te tau ona whaangai oi. Just to save your position, whangale awai fwini alu e te ofia mana whangai o teimi nei, a lawa umana e ngā lue mai tāpena ina mea e mawhai ento e sia se teimi luma. Okay, so it's very important that you get checked straight away and that they approach your office immediately. I le kūlanga leo le mental health po le like your mentalness in terms of are you able to check that too? Absolutely. That's one of the things that I am trying to work on with our community, because it wasn't until recently that mental health was a big thing within our community culturally, but I still see it in our community now where our people aren't really too sure about what mental health is. E leo mauti noa tangata mele o injuries whale mawhau. Yeah, it's something that's been around, but it's also something that we're working on as a community, as a people, Samoans, and Pacific Islanders as a whole, because you can definitely go to the doctor and a lot of people will say, hey, I've been injured, o lewa ulavea, ia o manu o lo tino se itulau ia ai o whaina I foi malo ma fau o ma ale ngo fie ma me fa pena o pole vona le pe auto yo so sta vale talwel mele na la vea no ta vale, all of those things it's a tawa ona lipoti ona ia services insurance ia if so ia tuai ia a fa pe na o manu o lo lima. Yeah, physio, the physical doctors that can help you out with the physical injury. Yeah, for psychologists, faʻasoa for the mental. So there are services available for both. Yeah, because like I heard that like some of how they translate straight into Samoan but you know, I think ole sufu maroloing ole mafofau. So that's really great to hear. In terms of like court and legal process, do all personal injury cases end up in court? No. In actual fact, 99.99% of these claims don't see the inside of a courtroom. A lot of people, as soon as you hear lawyer, they say, okay, well, I'm going to court. That actually isn't the case. You know, a lot of the processes that you go through, especially in a personal injury claim, is an informal process that happens. It's a pre-court process, meaning that, you know, maybe if you've got to be very, very injured, or the other side have to be very unreasonable for your claim to go to a trial. But like I said, a lot of tele claims because there are risks involved with going to trial.
Okay, ole mea ole si hold back a kakokanga. E ka ulo me fa pengi fa mai lo ya. Ele si kupe fa ia. Pe kasi ngai me foi le pe fa foi le ki ga fa ko la o ki ngar ko. Ai longa ma fa foi ngai mo longa mindset. Ele si kupe fa ngai me. Fai sa kala inga fa ngofi ka wangi ya venga le mele ma se me foi le ku ka ia ai. Kuka ia ele wa koe vai ka ko aunga. Whaftai lava le a taua. O le tā ua i o le whafsili. O le tele o tātou tangatan ia ona o le mea o tātou wolo man tātou tupua e mai. Nana taua o le ingole lo ia. Always straight away ia e whape tangata e se tangata e le eifu i tātou tupe. O i nei Australia, o le mānaia i o le whainga o le sistema Australia o tūlanga i a tau personal injury, ona ua iei ia protections mō nei o tatou tangata, e ao na fisosoani ei mele a tau o le no win, no fee. Ia, o le winga o le mea lea, a whai atu claim e le manuia, e te le tōngia leima se me tōngia, o se protection lea mō nei o tatou tangata. Ina ia mawhai ona lato whaatinoa ia claims. Awale popole voina le, awale atu ngalu i tūlanga ni te whaapea oi, ni te io o atu le unga wale manuia, ono ti ngā ina lea ia toi to tongi le wo uma ona whai eile fua le malo, ia awale whai ele mea ngā, le structure fo i lea, it's not only ave carry le official law ia le risk ia ai whaingo fia i fo i mō nei o tatou tangata. Awai ni pole. So if you're a whapea o es tangata vina leo, nai te popole ia o leo whai atu saoa, e le tutongia se mea, tua ave ese anu le pilia lo ia, pe a whapea o manuia le case i le unga. Mata ia whamanmole, ia ke lo le fisili munumuli fo ilea. In terms of like the community focus, like what are some of the cultural barriers o angi me whawhingatai tatou tangataunga approaching o lo fionga ma le law firm in regards to like injury claims? I think the biggest cultural barriers is number one, associating personal injury under the same, painting us with the same paintbrush as other areas of law, which traditional areas of law where, you know, the no win, no fee doesn't apply. You know, things like, but it's also things like the issues that we're seeing are things where our people culturally will continue to work without seeking medical aid or medical assistance. Ia, o leo ia, ti ngā na whaalonga tūles tangata wina leo ti ngā ina o le mawhai on whaingaluenga. Ia, e ona nono ta inga wina le whaapea la tau ele o Iesef Sosoani i tua e o le whaingaluenga le ngaluenga le alu e whaatino. Ia, ai leo iloa, a whaapea alu li potil fō mai ma a matei se claim o le work cover. E yeile, e tutongi e work cover la to se leni. Se ilona o toe fo il mele sa yai le tūlanga le sa yai fatua umala il work cover toe fo yala il mele sa yai. That's probably one of the biggest ones is number one, they don't report to the doctor or the police. Yeah, lua, they leave it too late to contact us. Umi te le taimi talun tupu whalaves tua o mai la ia mo se mātou tu alalo pos fautuanga. Those are the main ones. Yeah, whaftai lava matai o ke lo fo I o se mea māsangi lava tatou tanata. O te masalo fo I think it's time for our people to move forward in life. And also know that there's help out there. E lef saswangi e maua. Pe a whape tupu se whawhitau li a o te pe ala personal injury. Lo fionga matai o te, you know, tuna lo fionga. If there's one thing you want every Samoan family to remember after watching this interview, what would that be? It would be to seek help and not get your pride in the way. We are very proud people. I come from, and we all come from very proud families, you know, and sometimes that pride gets in the way of us seeking the help that we need, especially here
in the diaspora here in Australia as well. You know, it's something that we are learning and we are getting better at, but it's also something that I want us to really approach with an open mind, because if we can approach it with an open mind and seek out the help without having to feel bad or have the same feelings that we have traditionally, culturally, if we remove that and we just come with an open mind to get the assistance, that is, if you can take anything away, that would be it. Seek the help. Ia, wa masalo wa fai fo ka ko whakarunganga matai ia wa kulo fasinga o pola singa vanga popu e ke fa umangai ia fa umalor ka ko mafkanga ngai fiafi ko fere fo masing fo se si fa poponga or ka ko fa lo ngor ka ko kampangi ia fa tai lava ia ai fa uma ia molia tule nga fa tai ile pa ia mo lunga tato por kalame Tautai A'e. Ia awalo fionga ngaftasi e tainani foi lea ia le sunga lea tau le sa ia lo fa lupe va foi ia le vai malai ia e mo molia tulava le nganga whaftai awa ia langolangoina ma le sosoani mai foi ele mātou au unanga i nei Australia e ui lava o tātou vai vasa ia e lo o langona pēr mawhanwhana loto ono tau so tau au mai mana tau sosoani mai foi ia wā ia se tau mawhainga fo i o alo mawhanau nei tu o le vai ia ai lei whauma ia nāna whai loa tua i tato Quintelani ia tato community ia o loo whai fo i ala mātou liki ki o le WT pass whaatasi mātou whaamamau ia e whaalau i loa tua o leso sfulu whaama leso sfulu lima au kuso ia lo whai o le tō whaamamau park ia o loo iai uma details i lunga le social media ia amana o mia ia le information ia also toa i lunga mato social media por social media to Whamamau brothers ia o lo mawai na ia details uma ia ai whaftai te le lava mo mea uma ia whaftai fo i le manu le officer ia mo mea uma lava o to whatinoa fo i mo mātou au nanga ia peo se talaku ku atu lea taua ma fui mono whaftai lava manuia te lea neva yasu Malo whaftai. Ia malo whaftai. Ia kako koe whero ia masinga fau. Manguia le weekend ia ma le nge foi masinga. Ia whaftai. Ia or kako kampangi ngā wā ia wā se me ke whale kongo i Australia o kou lewanga ngofoi mpapa au ngai i Australia. Ia o alava me whale kongo mai pe la bea maringa luenga por kawale pe nkalonga o le alawa koe ngā me, ia, or kau kua ngā le, so mwhaingso sa ngia koe, mata ia foi marka kou kampangi le a loia ia lo o whapiko alawa i mea whapengei. Ia, o se lawe foi ule wanga ngā ngofo mai mawhawhau ia o la bea mai whawhenga lunga ai kere o anu e whai. Ia, le mau le abangoa. O le mea sinin kaua i kia o whaongonga. E kere ele kongi se kupe. Alu e ave wai e whaila wai la kou le I ma le ai. Ia mar kalwhengai ma le kalwhengai. A kalwhengai, ia. O se ngā, kasi ngā whamungia ngā fo o se la vea, po se mangua, po se vaenga o awhi ai oe. E oa i vaenga i karongo fo i ai. Pionga fo ngā whakasi ma le loi ai. Wa whai ngai le mawhawhau fo i po se kūlanga fo i le ngō mea mai no ngā ruenga. Ia, e mea ngā loi e whai. E le se mea ngā oe whai. Ali oi vai ia makai ama lako kampangi me whapenga. Ave iai ia se la ngonga ma se vaenga fo i olo e mawhakia. Ia whakalia lako ma whai mo oi. E le se me kongia. Anga wharonge e le se me kongia. O lako whenga kaukua. Kasinga kaukua ka ua ke le wari. Ia o ngengu sila. E ke la kula vai se mea mo muafa mai e waku se tipase po se mea kaunga kongia e le i whaiara ngā ruenga. Ia mai maka ko musu e whainga mea o kupe atu. Ai, whawhakai moringia o nganga i kam whangau fo i Samoa. Ma whainga susuangi i le vaenga. Ia whaamama avenga fo i se kau ma whainga ma se vaenga fo i olo e whinga ngano. E kakau o ngā o iei sau su e o ngā se labea. Se labea po se mangua po le arawa kuranga fo i olo iei. Ia, ol kako whakaronganga ma kako sponsor whawhakai fo i le whainga i le kampangi ngei. The WT lawyers,
ia mo lako langolango inga fo ka ko pokalama Tautai A'e ia ma Puai TV I masinga kai kasi ia ngo lako ka kua mai Australia Brisbane ia maro lava le atu ke rola koe whaulika pokalame ia ngā kamelo faʻasoa I think you're just about to head to Whamuina Musalo o ke mga e whangei sila fo ile whawhikai al pale mia o ngā kasinga sua whakāua ka ma ainga fo I ka kuakungu leang wa ku lewa wa uma whamsingonga ia a me se fo ia a inga sa lako ka mwhai fo ia e sue le pule le suafa ia o wa ku lewa whamngia fo ia le whai pule e whianga fo ia e kupfia ia Whamuina o papo I o ngofo foi ma ve fai pule kongo le kako whainga malo e ku o le tapipi ia ngo baku ave ngeile whapunga foi ma se whawhikai ia mas foi non kulai mai ia ele o se whamsingonga I kiki nge whamsingonga o lewa foi o ngā malalo ia ku e lua ia ngisi foi sa ia sa whai whamsingonga nge le po le so kofi ma so le vaso rin kengi sa fa al fonga pan minga la foi fa nga solo ia le fa singonga ia ma wo fa uma foi baso den kenge ia fa kai ole fa maro foi a inga ma mo ska ko el fa kai el palmi ia le mo fa kai el palmi sa fa nge ia bo la nga fa mo ka ko sui ia ila inga sa ka fa I me le whaapolo I le atua. Ai le ia mataina le nei tai au malama le nei fo I vai aso fau le tātou ngā ruenga. Ia mātou te a wai whaatasi le tātou taulanga o lewa mai o na esitia. Ai whaleo ina le ngā mawhawhtai, whailu leo whai mawhonga o le tātou malo. E ala I le tātou whontanga lo ia o le sa walau lia whapito ai. El paia o le tātou palemene, ono le whalau loina o le anava mo le manuia o Samoa, sa whai wina le tua I le vai aso n tēnei. Whaleu ina ile nganga whawhtai la ufionga le whong whetalai. Ai mai se fo I sui mamalu uma o le palemene. Sa fio atu, matala atu ao, ono le whatala ulatu o le tātou malo. Pe mele upu o atu o le ainga. O atua foi o le nuu. A wale paia I ao atua, uso atua le whawono mai o atua. Kai ngane le tausinga wā tele a wā mulinu uma se pulata emo to o lalo ngā fuafua. Whalau inai le nganga whawhitai I le paia o le tu malo loto whanga. Sa mwhai ngai le vea wā loto whanga mulifusi matama leu. Fio le paia o la inga salvalasi. Ma le latou tama. Fio ai foi le fionga le sao na whapito. Tai nane si tangata malona inga, le maunga, whatili. Tai nane le whale atua. E le whai titia lau fionga le whongwhtalai, le fio atu foi lau fionga, sui whongwhtalai. Ma le pane mamalu le pale mene ua tini tau wā ai lea whamoe moe. Ma e le whai ngofie le sailinga le no whaanga e whai uai. Le whalauloina o le anava le tātou malo, whalauloa whainga whawae mo le manuia o Samoa. O le tātou pale mene le nei, o le lava tātou te miritino whātasi mai na taita ia foi le atunu. Pa ia foi le malai o toa me le malai o le ava le fio el taitai o le itua ngai. Sunga ia tu le epa, ia ma le fionga I le safa pito na fia me manatu lea. Tau I le lei lea whamoe moe, ia mal whaiu o le whaalau I loa le tātou malo I le itua atua. Mori e le nganga whawhtai tele le talisa paia, ai mai se foi le paia, le mamalu mawalunga o suitina, pure nou, tai nane tai te whono mawhai pule uma o e na awhio atu matala atu ao. E whapula pula ma whamala malama le anava le tātou malo. Ia o ngā tusa le tātou tala o le tupe le tala noa. Ia mawhainga whaavae manui a isi o tātou atunu.
le ngata I lea lau fionga le fong talai, langona le nganga whanga e tia. La ngai tapo ia Samoa ona whaiva I ainga. O ainga o tupu, ainga o nofo, ainga o papa, ainga matama mainga. O le fo ina maua le vai aso na te atu nei. Wa e le whaale le ngā furu a se tasi o ainga, ta ua le sia Samoa. Ainga sa mta wha. Yo lato whaiva lo filima le ainga mta afa. Ina ua e le whaale le ngā furu. E maua le nofo. Au tasi le filinga, au wa le whamoe moe. Samoa la vaia wa umana tofi. Wa iloa tama, wa iloa ainga. Ai manatu o le tatou te fono usu. I re mwhai eino mi o mia whani wa le ale. Wa le maua Samoa a leise nu, a leise tupu. A lei fo se tupu, e leise nu. A pelo se tala whamalo atu. Pa io le aingo ma ta awha inga o na ngafa mo na paulo mo na ngafa e fia o na ngafa tau tupu. Mo na ngafa tau tamali e malua ia Samoa. Ua whamalo le whai o le whaiva. O lo tāpua ia inga e fia o Samoa wala o tau whilinga. Ui o lea. Aftai le tua ua tau lau o le whamoe moe. O le mātou te talo fo I ma le whamanuia. E nei fo I vai tau. Ua no fo ta vita. Wala ua fionga le tupu fia whamuina o papo. Ia o le whamanuia na leitu o le tātou mota. Sanga ia e ai o le tai. Liuli wane a wale toa finga o whirwhiri ai la o fionga le mtaafa. Ia o manu na o lo tūla I maivo le nei teimi. Tā ua le whiri tupetoa mai ai whilinga Samoa I te tonu le tātou mota. Aisea e malu I whafo, e malu I whale ainga. Taina ne tupu mai e malu. Ia, o le saunganga ngā le palmia, whai kako ma, whai fwia, whai mo kako sui a vele, wha maro fwoi ma le whawhikai. I ngā ua maua le kasi fwoi o le ainga, I ngā fwoi whamsingo kere sa whai. Ai, o ngei vai aso, o ke koe fia fwoi lava e kirkilo I issues lapo poa lava, o lo koe kiki lava loke e so uma. Nga uma le fongo le so waleile lenke ngei. Au vai akua o koe a mai fo ilunga e kula epa, fong koe, ia ma leale le pule. Issues e fia kere karongo e whawha ere mwhen karongo nge kore palmengi. Au issues nge piko sili o nga mamafa, ma kere e karongoa, mua o ka lolo. E le mtisi o la ko nga whesiri kongo le palmengi ka lolo. A ke whai aku o le kele o whengenge o ko mengi ma whaopunga a mese foi ia le whaaleanga inga o le anga ruenga le leisa whai le e whengenge le whainga malo. O le mea ke mai kaua. E mua sau whaopunga le whapea e maangaia e fia iai. Ai koe saurola e kua si vaenga le e whoringa mai e kau whaaleanga. O lo inga ka lolo le vaenga siri o nga kele e kalangoa. O le se vaenga o vai akula sa leile wa makanga sa wengus pepa Australia. Sa wengus pepa le APC Pacific. O ngisi sa fast mai la makanga. O skase kuskala sa fast mai la makanga. Au mo kwali liu fo ila mai ka wak. O mka upu le ba lele. Skamila ka ko mka upu nga. O lesi mka upu le la ulunga pe la fa longo ma ili vai aso ako ngai ma vaso ke ngai o mka upu le ya sa faka ma la ko 10 milionga. Mon ko foi on ka upunga wo mo fa ma blama o kere ko fi kan ngo ngam ka upu mo ma wo fungi wo fa ma ko ma la mangingo o 10 milionga la bala ko ia mo sa faka o fa ko vai ngai wo sa po le afe le balu afe mon kupu ia le sa ile la makanga la wo lunga le se lau se fulu afe se lau fa iba ele ia ka ia wo fungi wo entairo po ka nga mawanga se vai ngole o 10 milionga. Na foi mangingo fa malmanga. Mo ila ko e kuskupe e kakau o nga palengi le vai kuskupe ma fanga mai pe fangau o IDs la yai wa isi menga le foringa mai lenga mo mai le kanga benga funga e bakule le ID e ngo longo ka wanga kusa ID o le bank ID o le ka vale ia
Polala sisi pepa whaamaungi ai oi. Lafo fai la kon menga memorandum of understanding ia pose vaenga fulele kau onga fai inga i whawhai ngofie onga abe kupe. E mawhai la kaka ko kasi onga abe ei kupe kaka ko kasi kau los furu whanga kai. Onga mea umalava e se kaimi e kelesinga kaimi kau whaasa ai mawhai inga ia uangi ngi or kupe nge i lima se. Ia ma be fo se vaenga whai onga koe fo mai le whai ki onga le whai ngā malo. Mau ki ngoa lava lai le kupe. Ua ma whai loa lein le kupe ale process. E uma mai ngā sau i le mkanga runga o kupe o kika i IDs me whapenga ia whakamwhaila i lea onga o i banks ia le kupe lea whai ngei rongo winga la. O le kau kikira po le si wha ongo vai aso. Whakamakala ia lea onga whamaukunga runga ia alawa i le kupe malau umanga i le forforanga foi. O lo ia il se lengi lea o si umu. Kusa malau whaalongo i le whinga nge le kala le alpari mia le fongo. E le la vesi umu le suru milionga lea. O lo ia i te, o le ilkar sanga ese mai le whinga nge mo si umu. O le ki kilo por wha po 5 milionga e, whae le 5 milionga le iai. E ese la le claim ia po se karo sanga. O le vaenga le morkupe mo si umu. Wala ngalo ke wea kulofa mai, ia, le ofa mengi abe umar 10 milionga ia sa whaka, ale fofa mai abe morkupe le vaenga mo si umu le ai. O se 10 milionga lava ia 10 milionga sa whaka. A lo ngā luel malo, mo se claim, mo si umu. Ia, vaenga langa, e whailo muri mai. Ia, mai, o la lava ia whai pule, lo ia whai pule si umu. Lo ia whai pule sa, la ia, le whai ala kamai, whai ngā palo ka sa whaka. Ia, o ngā e wha mau kuwai, o le so kanga ngā, o le kena se sere wai ngi. E o kankai, e ka o kankai o le malo, ma mkanga runga malo, ai kaunga o le whai pule. O le wala sao ngā, ma le whai ngofie, ma le bawe ngā, o le whai pule, o lo iai uma, ia wha mkalanga ngai mea uma. Ia makari, ma ngala o le mamlama le whai pule, ia ngā le whai pule su e marikari mo o kou, a le ke wai kua ingi si wo le mkanga runga o whangange o le kupe, le Ministry of Kupe, Ministry of Treasury, o isi wola va le pari mia, ia ai whai ulola i le ofoila le mire kau whaaleanga. Ma se sea kwa i lava. O le process, o kanka sa whaka lako whai pure po lako sui. Ia ngā whai ilfong whaavai, o lako ngai mo mua o iai, ia o lako ngai whai msokanga malo, ma lako i loan mea o lo kupu. Ia ka koule ele kumaro sa whaka. Ia o sai. O sa ele se menga ka ko wa ku kere ngoi le afianga o ka ka ling sa faka mai ling ku malo sa faka o le soro bua mo ka la bua ele fa la ngai ngor malo ka pule ala la va mangingo la va ia forsanga al malo o le sion ka pule o ke va ko o meio le overdraft ia po ku pe vanga ia ka sanga ku malo e ke mi ngo ka ngoi pi mo la vanga le ngo ku malo ala ke va ku le mele mai e lima kasi kumalo ele lima kasi kumalo manga ngare kumalo la ko mga vasela ko overdraft ya menga mela ko kumalo la ko ai ko mo ko foi ese overdraft ese le long aya e me fai na karsanga fai le overdraft mo nga luenga ke o ese me fale ko mai ala ye le banga le ele ai la se pasenge kongi pe afa pe kere fa nganga overdraft al overdraft ora ka kia mai afi fa nga ma nga vo fa nga ingar ku pe overdraft o nga kongi la ia le interest rate pu pe nga fa nga ai le se overdraft le nga va kwa ru a ko fa fo me fa pe nga e o nga ro fa pisingi singa nga ro nga a me se ku pe nge involve ku pe kele deve ka ko karongo pa wan me nga fa ka fa mi sky fa o le ave lango e whaingo fie o ngā whai overdraft ai kumarongi o ngō epe o ngō e kumaro ingo parango ka pau ngā ma ngā ingi si kumaro la e ngō la kou ai pau i o lisi isi ngā e sau kele o le waafo le ngā rele 2 milionga le sa whai e le whionga fo miska ia olo le ngā whaakau pe koro milionga o mai ngō 2 milionga kasi ngam ka upu le fo e kele lava ngā raunga ia le kau whaaleanga, ma le kau whaasese.
o mka upu o uma o nga whaamamalama il palimia kongo il palimengi. O mea fo le ofo fo le loko fo pa kilongi. Ko kiki aku se ka o le baale lusu milionga le fai kio inga kaimingi. Ma ka o mala baale fo ki abe le lusu kasi milionga le ngalwai. Aka ko ba aila I project si elua. O le baale nga mai nga le lusu milionga. Ai mafai on ko fa ka. E mafai fo le fo palmia. E mafai fo nga so si e renti ai e fa nga ko mo mai ku per malo longo wingo le baale mo e kele ku pe wan wai. Ai e yaile ke le abangoa e mafai ko mo mai ku pe. E se mala mala baale le nga ro ka ko lusu kasi milionga. Le ma se me nga mo mai. Leng fa mai po o leng sa ngo fo fa mai pe se mala fa ku nga kai fa wangi fo le fa fonga mala ku. O le si vaenga le kalongo kele o mo fo ma fa ma blama o baila awole e fo nge fa mai ya e kau pe foringa mai o fo nge o fa mai po fa kala mai e always lava e maua ia bai ele sioki fa lenga va ngai ka ko fa mai ara fo fa kala mai pa mi me alenga sioki ai a fai ele sioki fa kala mai langa lai fa ngari le ma fa keke ma monitor ma stock take ia menga inga ia lava ia lako stock ma supply e se la ma melenga ko fa no ke fa mai I ka ko im ko ku ole babe nga le fo la au ku fa fua ave fua expire kia ia mai fo linga mai ele ai se stock take po se mea em fai onga moa ila koro ave fala ange ia ai ka pula ronga ba fa popolo mon ka pun bule nga oso mai nge wa sa manga ele ka nga mai ka pula la kapi wa ke la kami pe folinga mai ele ka ngoi ngangi la kapi kongol palmeng onga se ale yungi la kapi la ko pe ke lo kami ma vai ale oso mai kongole la o le fanga ngale o le fongol palmeng nge ya le lango ba ko le ka vesi mai ele fongo la ali uma le fongo la uma la fongo ka vesi mai ngo mai ka pule la kapi ya ai o le mele ka we ke e mai va nga ye fiku nga le lua me ele siringia ele ku angai I kongol palming or ka lolo mal overdraft ai o ke fio ola si pese ka ko mbalo longa se isu e mai o le mele o ke fia o ke fia kalongo ingam ka apule le ba lele onga o leo ba kula sa balele mangei wa pau lava vai ele o interest lava ko ngai fa fo I meio polo keki o meio o fungo ele ke langi meo ka ko o la mai meio la kapi o fungo o vai ma le va me penga e kasian mela o ba kule ka wanga I mai kanga o ka ko ba lele aku ngi fafo wa fo ile ke la ko ka ko pro ke ki mela fa wa me o kupe la o manga ngai kongo pa ke ki mo manga lo ke ai o ka u o va lele le la ba kule la ka kilo ia ya ngi Australia mo silo ia interest por la me sa mo fa ka ko ba lele fa ka ko break on ka ko ka ngoela ia le ka pule Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins.
le mafai o na namo. Whaamalo si tu maupea o te alofa ia te oe la Samoa. La Samoa. La Samoa. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua fata waina i so ostangata. A e fata pena I mono tu wa jato, siaki mo mo pe balanga I le malava le tele. Ona e anga ine ilo tu to ngavandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se wa ingai matua I maa hofa tele lava lona mātua fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatari tali. Ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se polokalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatari tali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau se furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo se furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaani leo lau City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se whaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga mon, le whanaiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga I te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po o se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausiaina o whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manau ia, o na o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whakauta e te fia whatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili leo o le upu check out e wha mautu wai lau whatamu.
Maratua, whaatumo whaamomau ngai peo lo sua whaantoa emaili po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila whaatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whaatau. O le teimi la vai mai ai lau whaatau, o le afiti se whaailoilo i lo ainga i Samoa, e ala i se whiautustusia i le telefoni po o le emaili. E whaamautua i le whaatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo whavauta. Ta pena la ia lawa umana ta pena le taimi fa umai le mota ole au fainga le fa la fa umai ai ta tau na fa ul fa mo moi fe ul fa lo ngi ul parme ul fa se ngana fa tu pe na il fo no fa ba o fera e vi ul fa lo allo le tunu ana il parme ne le tunu e malia e tau mai se taimi te pale mia ia na fa lo benga ke mga o le taimi nei tu mai pese fa ia inga o le mātou taimi ma le mea o mātou teritonu e whe taui mo le parlemene. Au se e le whionga le whonga whtalai na whoa. E se mātou to e whaolo le mau atu le e tatia meia. Tatia meia. Ia, nāwhitai. Mo lo whaanga mori pō. Ai au panemia, o kere whaia. Lau whionga ele, whionga le whono. Ia no ofisili atu e le po whea o whai ai. Le mea le forensic audit. Amoni. Whea o whai ai. Amoni le lo whaanga mori pō mo le atunu. Anga le mai tau Samoa, pa moni le upulea. O le mete si la fia le lei ai Samoa, tato me fai fatasi rena. Ai le o loutu la i lunga upenga ta fai, langi la lau le a ngau le malo, le anga le mea se se mea lea, pepelo le mea lea. Pa moni la le upul na. Au tuanga na tu atu sui matu. Ia, lai visiri mo muli ai lua lau fionga. Ia, ina lo fia si o fea o ai forensic audit. Fa uma mai le la uma fale atu tolu. Ai, le ngata ile ia su su nga ho le iskama ho le tamtisi no maliu ia po feu fa ia langa me tauna sil la feu ngal fonga fono fa ftai mo lo no fa malolo sa ftai fo ile feu ngal palmia male ngal fonga lai ia le se tu atu le no te ta malo tu mam ta upunei ai mana tu foi le ta po ile tu nu ne te fa pe fa ta ala fonga ta upu ngonga nei Efta umane fam sino telele na umane tu leanga tu wa leanga ina ya mani sim fate te eisi onol tu langa va pe ni fa fonga me na fai le wai ma le vai tu lava lo e fa sanga tau fo fam sino ngai tu e el taimi e melli poti alo ia o mana fili committee mo hit and run ma e ole o ngol toi eli lungo tino tamale na mliu e o ina awa maua umanisi o vaenga o ta vale na maua mai lem salomia mai la tau o le afia ana no fa penatu e le tu mama ina lango i tonu ana te le tato vesi le hit and run le o e tuai e tu fa pea e le tu fa pea pato a to alfa inga malo ina wa maua mbele pato nunga na le wa velo viso le leo e le tu wa uno ina mele langa wa tele ile vesi le tunu sa ili la mi tonu le tuturi lo nei ai o manatu e tauna vatul menna la fa vasenga
tulanga uma mol fetuna ingon taupu nei se longa e mau mal memo ni muri lau feonga le o fetalai o tal sangat ai le umal fono nei fa avanoa le srose mai fai umal plat testa tatou uma tali le na mai nei mota le atu official o le sros fai umal tatou testi nei tu atu e ma test mo le fenga longa al malo fa lungon tanga longa al malo mo umata nei lau sanga na ina ia manino mana malama atato tala noi le ngong al fa lau fasaina tana mata tu nei fuio lima mamata to umole tau to fitit fa vitau ia malanga fa lalo lau fionga fa fitai tele le fionga pani le la o fifia loto le fifia malie finangalo fa le atolu se va se so sonia no fo ia upuale atunu ia wala langol tatou vatapu o tofi le tatou vanonofo e fesosoni atu le nofo o le tulaga le laga e male ale le mataupu lea ma o le mataupu foi leai le o i totonu o le tatou tala le tupe o le faasolo nei na ai le o le manatu o le nofoa tausiga o le filemu ia taoto le mataupu lea pe ona ou fai atu le aga i le se mataupu e faigofia o le mataupu o le levana felautoaʻi ai le atunuu luga upega tafailaga au te manatu ta oto le vaenga leo na ta upulea e le faingofia le faafoga mai e Samoa tulaga lea le anga le na fai u fo ia lau saunoanga lau fionga le sui malu fale ata le ala leo langalanga al finangalo le taitai o le malo asa ia ia le manatu no foa pia no fai atu a tatou woa ia la fua ma tatou wo i le tala le tupe o tatou talanoina ia e le si i fo taile maota a le ai mau atu no fua ia ia le taavale pa o mai ili lona uiga ua le fafo ma le ala taavale me le fale ata tolu ma lia lo finagalo o le ua o atu le fautuaga no foa ia alofagia le tapuaʻiga o le tatou atunuu ae faiʻu mai lau saunoaga tatou ua o foʻi malōloga o le afiafi ai lau fioga o te ustaʻia lo finagalo ae pei ona saunua le fioga le palemia leai e lega o lenā itu o le a faoe oo mai le aso o le lau aʻu o le fesio tagata ma loo aiga le lau o fiafia le o saunoa le palemia ke le koe pisa foʻi la faafetai lau fioga le palemia faakahuu le mea lea ia malisi mea kako kuia sa ngoe lau fioga ia o lea ku ke o ila lau ngai faafekai la fai kako kui ia manuia lau fioga le palemia manuia lau fioga le tui palemia mo le malu kapeneta lava se upu o sala po pa papa e tasi ele nganga tatou mai nei tasi lava le faavae ia manuia Samoa se nga mista lango ia le fu itu lau fionga le taitai ma tui taitai ma malu sui ia faafetai mo lo avanoa lau fionga faafololo suifua mo lo malosi ia mese lau fenga longa le malo ia tou on sai mga lue faamaoni ia wasi o tatou atunu tou fa suifua faafetai malo faafetai fola le sui mamalu o fale atitolu ia o faafoga lou tumalo le foi faafoga tapuaʻi mai le tatou atunuu ia e lē faigofia upu a le atunuu ia e fai foʻi o le pani utu a le pani tuafoe o tatou taunuu le tatou malōloga o le afiafi o te faasilsila atu ua faatatia ese taulomaga a le fonoao fai tulafono mo lana malōloga o le afiafi ma ua saunia taumafutaga o le afiafi le tina i le tatou maota laʻi la ma le agaga faaloalo ia faamalulu aku a nga mamau akuga ia debate ia po se felafalafoʻiga foʻi sa fai i le vao le kaikai o le malo ia palemia ia ma le kofafo ia le ale pule le agalega ma o kakeosaʻo i le agalega kaumau akua o le a fai mai o drug test o kele iloa la ua alaga lea ua sauga le palemia ia kalasia le malōlō ma o loe fai la ko drug test ia ma le faakeʻia foi ua o saʻo ia faiga mea aua le ka ua laʻo aku ae gaga fai a o mai loa fai loa ia le ala gagalaiga kako kolosi vave ai le fia maua le faasaʻoga lea o le mei o le faigaga o drug test ia po testiga foʻi lako o loo faagaga ia faalao faasaʻaiga ae o leu fai le malōloga ia masalo o lesi fongo po le lima po le valu lesi sape po le valu le lesi fongo la mai ka ko fongo muli nga ia fa umai
ia le lau sa ngoa ia le puli ia masalo la ia ko la ku le epa ma le ka I le sa ngoa ia ma falu ma vaenga mai ku ia SMI le pa ki le fast ai ka ko foi mai I le ka pule le ba lele okay fia ka ngoi pa va le langa lo ke vai pa wa le mele interest ia malo ia fafo o le balele langa ele se me ka mo fir balele a me se foi o se me kele o se project kele mo se ka o me foi le ranu lumbo o se kungu ya me se foi ya sa mora ko ya wa yo ka ko mai Polynesian Airlines ya ma ya foi fa ronga ku ya ku le pali ilanga faʻasoa sa fai ya mele le foi pe ka furinga mai ke au le me o komegi o mike le fa palangi nga mai le kaka le me le script nga pe se banga le kiki pe pe sfumi ku nga mai o ke vai o manga yo kalia ku le pa fa palangi ele se nga sa le mo ia e ka winga me foi mai ai ma el mo ringa mai o me ngo mai ka o le fa ka nga ka sa wa ku le pa le ngau le me nga ngau ka ko vale nga ngau onga o le kele o groups kele malanga su e kupe kele ia malanga nga fai nga mele nga o le feo ai kongi mun muri ka usa o mai kule por me nga le ngau ka ko vale o le la ka kirkilo ki iwa langa o ngau nga mafu ai ia finga ngol vale ia marsanga nga fonga nga a fonkoe la wofo nga le ngo mafo il ka pule le ba ku le wa nga le mo focus up ye Australia mo ngusila ku susinga ba nga le e fai fa o me le e do se me le nga le fo e wala sa mai ka wa ku pe maka o le hale ke le o le afianga o ka ko ku I poro ke ki mo me ku pe ke le ia e fa nga ele o hanga ku ye pa wal me lo ke va ku ngo ye o ka ko vale ia ka ko vai sa nga le al palmia ia ma le sa nga a sa fa piko ya fiembe nga faila mo ka ngol ka usanga nge a o mo fa nga parok at the most. Olea, ilvalele, awete popole. Don't worry. Even if you don't need to spend an investment for a plane. Pule, wait. Awle tunu. La wafa talisa moyo maya invest ilvalele. Now, one of my pet things, that I seem to have been confronted with, which I thought was really unnecessary, was this whole thing about having a national airline, right? So, I mean, we've had the experience where, the airline just goes broke and government has to supplement, and it really impacts on government budgets. There seems to be this idea that if we had a national airline, first of all, it would be cheaper, which is complete rubbish because, once again, it's the scale of economies. What do you do with one plane? Or two at the most? And to my mind, if we didn't have, airlines servicing Samoa, and we have Air New Zealand, we have Qantas, we have, Fiji Airways. If we didn't have those services, then as a government, I think it would be something we would have to address to ensure, transport and connections and so forth. So that's just an example. Where do you put your priorities? Whangai e kakongus pepa mai Australia ma nge fui ngusila. E arango lela o kalongo kuim ka upu ia walanga le sa whapalangi le saunganga a fia me. Aro kalongoa ia fia me. Ile ngau ole o kampangi. Ai kele inga koe whaaola e whainga malo. Makari fo inga akula mai le fast. O kasi nge vai nga sa nga ye o se va lele. Kasi pe lua. Ai inga ua fai inga ia ma rese ia fia me male fast. Mal sa fai inga le il kau kalanga le.
a makala kau sangai e fōringa mai la wa sui lai ki lava le leo o fia me i mka apu le va lele o le kau justify mai fia me pe kau saunga mai fia me pe e kau au mka apu le fa pe ele e fungange o kako va lele nga i ngau ai kele nga koe fa kupe ele malo le ngau e fo mka apu le saunga mai o le ai kiele fa pe e fungange e kaungo fia pa se va lele ele kaungo fia e saola ke ofia mel menga balanga o mengi o balele penga se fu pasenga ia ngo fo fa kaungo fia fo nge kau ba ko o ka e fa kaungo fo sometimes 20% a o molo lu su pasenga kan karo le yo ko pases e ke minga fa ala sa ra pases se fa pe mai pases se la mo le va se la ai ke la ku fa mai wole se pases se wo la wa fe lima se la wa fe on se la me fa penga ia a walanga e whaavongoa, lea saungo e fia me, o le upu whapea, o le whai o skako wa le pa ue pasese, e le pa ue se pasese, e kau ke kukusa le leia, ma le New Zealand, ma le Fiki, ma le Qantas, nga pawa meo le se senga whakaungo nga fua, kaungo fia ia. Ia ai fo la kuka iala, o le whaingo pasese, a whapea e pa u pasese Samoa. Ia penga se lau di masfuru a ke lea wuru se lau pa umba ile fea ale New Zealand. Pe a whapela nga e mo se pa ufa penga. Ai erkele o waadele umangi e kai kusa umalava ala ko pasese. O le si vai nga lengo wakusa ungo ifie me whapea. E kaule mga amia se kako waadele fau. O nga le iai i le waale ale New Zealand. Ma le Qantas ia ma le FPG e lalo mako whapea anga whapea le ai waanga le waku Samoa wa mga umia kele la kako se waadele ai fōringa mai o lai waanga e le o mga umia kele la kako se waadele ai o mga upu le nga mafua mai inga ua langa e whonkoe whapea fōrele e ke le se kupen malo e alwai ai le isi e kau le financial risk e lenga kau e whonkoe ma kua whainga mai e whonkoe nga pasa se mai lunga le ATP ma le IFC o kampang o whange o wharekupe e loun mai kupe whaonga ai e le isi me whapenga o gau su e umakua i a records o karangwanga e le isi me whapenga paua me o le whaukuanga wharekupe nge i se ka iala ma se awale fsosoangi e Samoa inga i awangi koe ngaun kako valele mafai whaadilei ma ongi ka ko fai me ka we kulepa ole ki el balele mfeo i balele e kong munmuri longo winga o se kulanga fa pisingisi lele ele se me e alenga ngau se balele ai ole argument nga ole leo ambaye sa e kia ule melo ambaye e Australia ma bainga le fai me nge ele o quotinga le ya kampangi farkupele le ATP bole IFC onga ele ai se me whapenga, paua me whamai, kilo, Samoa, lako whaukuanga. Ba ai, ia me le ba ai se kanga kai, me yo aviation expert consultants, professional consultants. E mawhai ei o ngā sosoangi, ia Samoa. Inga ia mou se wālele a onge ngau. Ai, e mari e ke au le saunga le parimia. O lawa iei langa fufuanga, ma mao lava. O le se senga i o kaka whai pisingisi. Ma kanga kai ia leng whamai ia kule pa i o langa pisingisi o whaonganga kuper malo o whai pisingisi le malo o fia me o ngā kukong o la uli o kaka whai pisingisi o lala fwere leng kene ia vai aku i sangi ngā la uli ang o vai aku o le whafuafua kako waalele inga ia auangi i ngaur kako waalele ma ia kwa furi kaka whaongar waalele ma fua mai la whaakongo kako sia sia whamai lima se lau kala Samoa le mau lalo o le sia kaka kau whaakau ia o ke o whao kaka nge whaf awha e lua se lau kōsuru iwa awhe ia kaka i ngengu sila ia whaakau le sia awhe kāla le awhe kāla kangaka ia pe lua awhe pe lima awhe wa o kaka kere kupe kere fwila ko me whaakau o ngā kau whiorola i le susangi kako waalele ai ole plan no ki ia whangangi le panemia
O leo wa umanga seke le palemia. Inga ia kolu aso o kako kuku o kasi. Kolu aso. Kako vai kolu aso rinke ak ngai makau kia. O skasi ngā vaenga leki kilo iai mamao. Ili whanga inga o kako va lele. Vai aso kumanga ngu leo o whailo mai mo se tema le sui ele kako ke wila. Kasi le ngā vaenga. O va lele fo le whakuku ia. Ile ngaka mo le leo kako kanga ke Samoa. Ai o le va lele fo le kilo ki inga. Home for Christmas. O ngā solo kako kisimasi o kaimingi a bisa kilo isi kisimasi. So ele office Samoa. Afa pela ko inga mele kupu. Il kako va lele ma moringa me. O masalo ke kilo kako le lua ko va lele a ai maga kako polana va fuanga malo kako langolango. O le sime ka kilo ye. O me o aso kinga aso kama. O le Easter o whangange o reunions po yungi a whangange whakasinga ainga reunions a ainga o meo o kako sa whai o as whangau o maliu o le kele i o mea o meo le ako kupu ainge pe a whai whais kako valele mai e whai e whaingo fie o ngafsosoangi i whaakumuinga o kako valele o meo ka alonga o a onga o le kele i o a onga inge e whaila ko me whainga trips, field trips. Ia, le whainga promote ia onga la ko e awe umara kai Samoa, wai maua uma Samoa me maua isi Pasifika. Pe a whainga le leinga, nga whaile vaenga leia. O le mea siri nga kikiro iei, which o le mea whainga kangsisi le iei whonga whaawai. O wabau lai kongo lako ngu uma mai kumalo, o le mokwa le leo ngā mea Samoa Tourism. Ia, kofu le kumalo, ma koe whaifa le leia lako wabau. Wa saro pore whakau sanga karuainga ngoi Samoa mo ka miro mei. So le koe kiki ale i loa ia mai mau ia ngofuanga ia e mau e kupe ngisi o ngu. Kai se fuka ara, kai lima ka ara, kai lua suka ara. Ai leo lenga ba ai. Ia kia ula ele i ngisi polo keki siri on ka ue kumalo. Ore koe whai o wabau ngei. Ia po sacred sites. Inga ia a vea mangofuanga e waku kaka maka i fafu. O kere whao kaimi o kakawangi Samoa. O kere o kaimi ngō i Samoa i vaiaso e ngō iai. O kere lau maka. O Samoa lava ile i yo o ngi ngofuanga. A veanga ka ua nge kau o ngā elwhango whaavai. Inga ia whaifa le lei, ia sacred sites, ia po wawaungi. Mō kaka maka. E lenga ke Samoa, Pārangi. Ia e mau e fo i ma kupe ngu ula koui. O le mea whaopopo, ai loa lai malanga ke kele o ako Pārangi Fafo, whaingi umu, whai ma ilo, losu kāran ma ilo kusape, kasi fasi fasi ufi ma le ngiu. E whaakaula we Pārangi mea nga, e o moi kaksamoa e whaakaula. Pea whapea o se vaenga ka ua ngai whai o ku ulunga ma manga ia kako maranga ma kako baalele le kau fofo i lo manga kunga o se me kakau whai o baalele o se me kakau mangkua a kakongi Australia ia o malanga e kaser baalele kaunga servicinga ngu ia Australia wa alu Gold Coast i Brisbane alu Sydney alu Melbourne wala baalele nga e kavanga Australia sau ngengu sila o Kilangi, Wellington, Christchurch, e kaser baalele kavanga nga haka kikia fo i Amerika i o Hawaii, San Francisco, LA, whaiwhango Utah o kere kako Samoa Utah. Ia e kwa malo ma la ko fufuanga ia kia wa ia e ka ua whai se baalele. Kusapeka ke amagare kasi, lua, koro, maanga ia kere. Ai awangi o kako whai le baalele. Langa o le menga le maka ia koe fafo. E lo ika lesi a fafo. I kako pakeki o pakeki la ko le mea o mga seki e whange pasi o rokara o pakeki renge. Whamurumure o ka koe pisa i kupe e whaongar malo. Wa i oe so se kupe e whaongar malo e kongo lua o, lua lima, lua ongo, lua fiku. A me se lua o, lua ongo, lua fiku. Ngau pasi e kara o kupe lea. A kongo e ingai sui e inga o le whaonganga. Nanga whape ngai mawhinga o pakeki. I re whape vai aku au o lai ni whaongar pakeki o le si mea ala lava e ala usioki ma le siku. E mwhai malo o mwhai kukuka ika. Inga ia whaonga i ko kongu o le mea nga pāsia el palmenge.
o le kalanga e whape e pule malo. E pule malo i le awala e faʻasoa i le kako kupe ma le sereng. Ia o le vaenga ka ua ngā le e kau avaku. O ke fia pa ia ka upu lea le kau langalanga le i me ia whapea mai o le o drugs. O whangongoa sa o karongoa i. Mai e mwhewhenga wakasa o kar whapea langa ngō bai o maka. Ngā bai o maka le podcast iwa ongo. Wai vai le levang whai sa mo le mele. O le mele o le avaku le ukai whafo. Ai ave siaki kua. Waka kau i le malo ma le makanga ruenga o kiuke. Lau fionga le pare mingska ia mai fort kako kapingeka. Ka ofi le mele o le ave o uka containers. Po se uka a whaloloa. E ku i whaloloa ngā kule o le customer siaki inga. O inga le sao koi whanga. Sao koi menge whala o whasainga. Siaki umalawa mele mala i o le wafu. Po le ale kele, po le ale le me fai. Aua ngi avenga se container po se uka e siaki i se wharoloa. Po se officer o Mekau Freight, o mga whai pounded area. Aua ngi koe vei kua. Samoa, lai kiki o Samoa. Awa ngi so le o le ka umangi e ave kua ia mea ngā okure o kankai e siaki o. Ngā mamonga kwa kupe le siaki e mangi mea. O ile le mafua koe ngā wako whanga le wha kulafongoa. Ma whala o whasa inga. Ma whala wako ka kala container. Ngā lau mai a mera pi koe ruma. Ai le o siaki ngai kua. O kua lai ei whanga ma drugs ma ka avale ma mele kaunga wakua ile kongo invoice le fwoi kau pari mia ma meo fake invoice. O le ke le i o kupe le malo. Pe siaki me o mala i ole le waf. A waku ngis kaka whainga luenga i le waf. E fsoswangi e le leinga e whai o ngā maua uma mela i kongo container. Ma sao ai kupe o kiukenga mela i kongo container. Auangi ko e vengi me siaki wafo. O waku nge whamai e o isi container avi kongo whaloloa. Ngā wakula ia lea e wakul custom o lewanga kalai container whao ngā ai wakul custom e siaki. O isi mea e waku, ngar kalai al container, ka kala mai kua, la o mai ngai mea lai piko ai luma. Ia, o mai ngā. Ai, o le kasi iwa ongo po le iwa fiko. Ngō bai e mea ia. Ngō bai i container, lisi vai ngai inga mako aku inga. Mako aku le, ili whenga inga inga usila, mako aku le, mako aku e whaiti container. Papea ika e siaki le wafu. Ai, kosa mara container, abe i loko paa. Ngā loko ai loko pā, whamai lia ngā kuru kasta. Ai mea lai kongo container. Whamai ia, meo kaumai me whamai. O ia. Ai whamai le sedi inga whamai. O lai mar ka avale i kongo. Whamai lia. Se vai ngar ka avale. Inga kosa mar ka. Ai leo e ka avale i kongo o invoice. Ele o iei se ka avale i kongo invoice. Ai whamai ka. Oi, lai mar ka avale i kongo. Whamai, isi kosongo mar ka avale. E ngā kosa maraka whima, ia, ora ki e wha ngā ko kāwari. O koe ngā mea whapenga, a ngā waku i langi whanga i kongo container ngā, a waku e mangi whala au, e le kai maua. A le wo whaalongo laka kala, nge le weekend linkengi, waka kau, aua nge koe vengi container mangi uka po nge arawa koe ngā mea ave kua. Ia siaki me le wafu. Maua le ngā, maua ngā kamai, lau me whafo container. I se kai mika ki wha moi i mei o scanners ma mei e whai. Ia, o ke le lenga. A whai o scanner maro rosi ma le lei, ma wha moi ngai le lei. A nge ia ingusila. Ne fo ke bai nge ingusila. E ki ngai scanners o le rawa lau ai a container i whafo. La ke vai mei i la siaki i lau i whafo. So e kia ula kou ia ole kako o le main entry lava ngā o mei o whanga le whakulafongo inga. Ia ma kako trucks. Manga e ke le kia ule le aikia le nga na o wakunga le kāua le simerenga mai
ya whangi e whamui ngā I langa launga. Ngō ke ua me ngā langa kāwe la whalongo. O ke re rope penga mai kawe sesi pe mamalama meleng kawe e whamui ngā. Momo suspensory loans. E whama iken ka pule o suspensory loans. O koe ngā loans o ngā e ke laku mala prokeki. O ngā mailor kupe whai ai. E re koe kongia. Pe a e folo ma manguia la prokeki. A e hape leanga whai la prokeki. E koe konginga la kupe ngā. Sa whaingi ngusila. Ke le opo whai pia, sa whaingi ngusila ia mea ke le inga sa ke ring whaonga kaimi ngā. Por kasi iwa varu sifuru, varu lima, varu koru, varu wha, varu lima le ke le inga sa whaingi ngusila. O ke le koe sea ke apo whai pia ngusila. Ai o se vaenga le leifo inga mo ainga vai. E lengi suspensory loans whenga nge mo lau whai pisingisi. Ai mo ngai ainga kau amaka. Inga iam whai ngofia o nga build up. Ia confident o le ainga se lako me o whai. Inga ia kupu maola. Makau lia whai la lenga whai. E le koe kongia. Ia a kongo e a ngā whai mo le whong wha vai. Ai ka wai kia lo whaongongo aku le. Inum ka apule o le. O kala le ngā mai ele. E whamu ngā ilanga mka apule sa whai. O se kasi o vaenga wholele ngō leo kau ki kilo me kau ngā launga iei ngisi o whai pule ngō makanga e au ngā. O se kasi o mea sa mai ke lau whaalongo ma warua whai pule wa maia. O le kaimi fau a onga a maka le valu. A maka le awhi ngā lunga le iwa. Longo winga lai mawar kaimi ma mori whaale ika mai ki le a onga. Ngao awala whai ngofia ngā wheo ai. Ia ai li aru ka māpor ki ngā whoi po mākua. I lako ngā lunga ia a maka le iwa. Mai ke le kiau ia le. Mai ke le kiau ia le vaenga ngā. O le skasi o vaenga sa o mai kauinga le whunga nge le launga ngā mau o ia o mea lava ia o kurisi ia I mea ia o tourist ia lava le whaailoa I lunga le media wa le pengo whai aku se asa au aingi whaailoa a Samoa I fafo o longo winga o le ke lele a wangoen whai ei o ngā mākeki Samoa I fafo I mea kau kurisi I le ngakala I kako ngofuanga maka I Samoa ma le leo Samoa ia ai mo le whaalau loi fafo ia me se lava ia Australia ma Ngusila ma Amerika se amangi ese le interest fo se amangi a Samoa perkangia ia mangu ia wha Europa pe ngunga ia ke wafo kau fifia fo ia sainga ka bawa me ke renga sainga wa ka ser pala se kurva le sainga kasingam ka kasfinga me le lava ka kia fo nga ma ke le lava yang kasi ale ako fo wa nga sainga ia ka lengi me mo Samoa so ke renga la il kako planning al malo ma la agriculture ma nga kai fale ia ma ngofanga ka fao inga ia wa menge kaungali ko du faka usanga o plans o le si mea fole le sa ki ke sa mai fo skasi ilam ka pule o ko fa o lo ka ko la au o leva le ko vai mo so oi o ke wila o auke inga ia o le pua o meio o se asa foi ba ia o kasinga me fa maka ngofia ia ngu foi mala la fanga ia ma ka ko fale foi ma sangia so ia ka lio ia o ke me fa penga o menga e fia maka I pa langi pa o ku I Samoa ia pe o ngai o kikiro ku ngai o fai singa o fo o wa ku ia John Malaya bau malako po kalamalenga fai ala ngo ka o ia John langa kasi ngai lango ma losi le fast e renga ka sama ko ifa kasi le SSIG ma ko ifa kasi de
ia makanga o whangange o le whaakuinga o pāki. A skanka sa makua ma losi lango. Sa muri ka ia John Malaya bau I mea sa whai mka upo whangange le al fast. Nea ka ko ke mai ka wasa whero e malanga camera fo le pu e mea umama whero roi sor whapenga. Ai o whake ia le video clip lenga pasi mai ngei ka e ke au angangafi o makmakai. O makua fully lava John e whaaleanga le whainga malo. Sa kerenga ngalangolango inga. Mai sa au langolango fo. Ia John ngā kaimi. Ai o langa whakau whaaleanga lenga whaikaruengi. O mkoi o wofo lava. John o whaisi o whangongo ia oi. O ke mangkuanga le lileanga vidi mai ke au le sikaimi. E complain mai ngo ole mo son kofinga kongo le fasa ngo kula mai le whainga malo. Waru le ko John ya lauri, Maria ko. Ai lo lauri ngo Maria ko nga le mo so nga luenga. Ol palmia. Ia nga complain mai la ia le. Mo fo ko fo ya ke oi. Nga io fo ia. Au ke ro wa kula o meleng fai mai. Mo ka o kia ro ko fa langa ngole ol fast. Ai ke mako le fo South John. Ta fa langa paki. O langa paki le nga fai. E le inisi ol paki. Nga le ngonga o le skala mas kama le mai o Amerika. Na le ka o le ngol kama ai ka o pe John langa John le sa fa fengai. Sa fa langa paki. Nga mai la ia le e la audio Maria ko John ko. Ia ma kam fai e ka mo ko se me fo e ka le ia John o nga lue ma ko fo ia le fast kemi fo ma ka me fast. A nga lo wa manga o nge se nga luenga e sanga nga luenga. Ia ai fa me fie me le karfenga le nga luenga le manga o ke mai le se me karfenga mo ia. Nga e vili mai ke au John. E ke complain mai le la ko mele ke langa mo mafa ke le la mele nga fai. O kwa mafa e la fa longo. A nga e vili mai ka mai ke lo le fie. Wa ki nga inga fai me le fast. Ai le sa ko finga po sa nga nga mo wa. O menga lenga ka ko o no lango. Ai fi ki pe mo se me. Ai lenga oi. E ka si le ku la ko ka ku ma la ko nganga ilo oi. Ia nganga fa penga ku langa o fa ngo ai la vai ku la sau lenga sau mai. Ai mai sa ku susinga nga fai. Ia ilo nga ke fa penga mo sau nga luenga. Ya, le mo ka ke ai langa o nga ka un ka karngo. Fa ai melo le fifi ngo le mo sau nga luenga. Wa fiu e ka fa so ko finga mo sau nga luenga le mo. Ngo fiu ya o fiu ya fi me su se me ka fe ngai mo, le se me ka fe ngai mo. Ya la ko fa me ke e se me ke lo fa nga me nga mga oi. Ya ai o sa kalanga ya o langa le o ko fa ngo wa la me le fa. O ka fa so ko o e le o dia ngal po kala. Ya mai o so mai o o pure o so lo fi po ko ele ma fo ke. Ia, o ngai vaenga ngai mo kako po kalama nge fiafi. Tau ngaro koe whapopo kuai I lo songa maka ngofi. Sound like I'm in Parliament. I just wanted to show, like, ole sila kako ngalbenga le five sosangi le tourism. Ia ako kankanga email kako page Blue Wave TV Pacific. Ole kele lava o me fai Samoa o kako promotinga. You know, por mafuanga foi nga wanga fai mo olu so o Samoa ole whaalo I loa lea o mea mo Samoa le ngaka mo kōrisi papalangi. A whapea fo ia kako kanga ia o koe kako a kanga Samoa lai o e ka whawhau pe lai o fo ingi wharawlawe mga maliu. Ole mafuanga o kako whai ngumela o ka ngaka e maka mele pokalamengi. E whai singa maka ukia. You know, o ke lau foi ke leo kemi ke nga wakurunga I kako Facebook ma whai loa kungu mela le maa singa.
Ia, a whaapera e kele whapenge I ka kongomela. Ia, ole au ngā kongola lea o pages ia ma ngi pokalami. O le Blue Wave TV, polo Tautai A'e, Sports Talanoa. Wha ngā e promote le ka kua kongu. Ia, ako ka ngā I mai fo I you know, ol ko kele ka kai maka mai, ma hofo I mea lako le roanga I isi maka anga o hotels o motels, rental cars. Or kako saonga I le fsaswangi I le malo, especially with the tourism sector, ke pelo saonga le saonga we for ngol fai pule so me Georgie's Pizza. E mo mia se media le e ku leia ia fasalalonga ia. So this is where we're at, and this is what we do, and we do it very well. But ole theme ole promote ile Samoa Tourism. Ole theme le ole Samoa's home. Ko Samoa silafia Samoa ia ofele keminga mako ko e pu ele le fua. Ngai ale call to action at the end of every clip, at the end of every photo. Samoa's home. We connected with Roof Langi. Le masenga fai ka ko bookings. Ia mafai ka ko ngaka po e foi le maka mai wo fia book sanga va. Ia poka le keminga. Ia o se kala fia o ma kula vai asonga le vai aso le fu. Wo over kom le sulua bookings. La popo o family reunions en ko o fiki. Ma le si family reunion ko o la lokonga. La wo ko fo I me I Samoa. Ia fa penga fo ia you know couples and their kids. Like that is how we measure our results. That is how we utilize our platform. Because ele nga e ko kele fa pela o makamaka. A fa pele fa nga mo le o ska kokungu. Ia pole mea nga le ko se songe ko ia Malo faʻasoa le atua. Se lau pusenge fumono ya malo fo ya masalo o le lea ko ki fai le si ka ko fongo vo le mulmul le palme le po fai truck test ke mi ka si a maka ko ya le pure fa solo ko ya fonko lo au ye mo kula e pa ya mangi si vo ka ko pa ki ke o ka ko manga ko le ka ko pa ke pa si e si o avia a me ka o ya ka si ya fai. Ya mai fale ele mal fai umor ka ko kala mringe fiafi fa kai ko fa kasimai I pa ia foi mo ko mal ya fa foi ngang ro inga ka ko kala ya mo ke mingi mai a ma fu mo nge mar ko city o kilangi usila mo ele fiafi fa so foi. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo Tasi nau mea tau whao, o atua lawyer Samoa I nail mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins.
mafai upuna whamatala ua numera tasi fo'i oe I le Pasifika Lau Samoa Lau Samoa Pa'amua ua le atua o ia o lo'u wha'amai Ao mai I puapuanga wha'amalo si tu mau mea O te alofa ia te oe Lau Samoa Le mafai o na Wha'amalo si tu mau pea O te alofa ia te oe Lau Samoa Lau Samoa Lau Samoa Wha'amalo le atua o ia o lo'u wha'awae Ao mai ni puapuanga Wha'amalo si tu mau pea O te alofa ia te You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Lau Samoa Awhio mai a, I lau ainga. Le no whanga e matua whaata uaina I so o si tangata. A oe whaata pena I mo noutu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga I le malai vane le tele. O na e a nga ine I lau tūtau vani, o lo o iai le tātou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulo whalero lea I se vai ngai matua I mahofa tele lava no na mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o matou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a matou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua a e luaso mara lima tala mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga pupua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga monu, le whanaiolo airport VIP kwa. We will not hide Wha'amalosi keep the flame alive Samoa strong we will survive Yes, it's safe Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaonga ino le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi.
Ona filifili leo le unanga te fia ngaina e pe yo fatonga prepaid bilio le vai bilio le moli e mfefo na utuai le ta vale le ngata foile tulanga tau i tau mafa ia po se keke o fai poiponga maso fanau e mfai foi ona okai tau o fausi no fale moto malawa i Samoa a mai ona filifili le unanga te mnau ona omile ona filifili le o le falo loa male nu o lo ia ile nei falo loa mautinoa ua sa o le le falo loa male nu filifili leo fai o le talo whakauta e te fia whatawina, mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out e wha mautu wai lau whatam. Mare tua, whaatu mo wha maumaunga e peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. Molo ainga i Samoa, mane tua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila whatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vahenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi loi lau ainga i Samoa, e alai se whi autostusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo whawauta. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting.
As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Whaleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i awa unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafuaina o le awa unanga, ma ua matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ail whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua e tusam fina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia maala malama atili o na sila mwhai tau maala malama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha ma avenga. Where do you go every time I touch you there? So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai mafai I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins.
Mio upese pese atu mafai matala